Hagajuk start buat na teknologi menta wat klem let syahi kairu ki breu ki lala aban tip manang lada ki don ka mon bajuat tangling ba ki YouTube Google website bat ki wei kiran san jing tip ki bala aban yo hakti kani gala jaya we usamla uba markan sai ding do ubala kalalong unong shna tiar tem bakan sai na ka jing yo jing hikai na kini ki digital media uba markan sai uba sa hamar ka sa ka eastern west khase hills ulala abanang ban shnaya kitiar kum ka gitar babunjat hakarukom ka janai baha haduk bawat nari Amerika ru thiet khnang bat kumju na barjala kaba phala kalong ba ka jingchna kalong ka ni baha watla ushna daki kiti ringkat kitiar barit barya kumbashna daki company bahe ki babyang na dong shadong desain mo kaju ka blur kom shra ka don ka kon po kani ka de tang ka kova tini ju kani ka de tang ka kova ka hapo ka don ka kon te ndre ka ni pat lara khang hiksai wala ra ngitam slide kamut kin tengku teh ya batam ya ka de tang batam do slide kan ni mla batam ku standar kita te ndre kan dia patla ke setting jong kini na ru saddle na ta not mengile be ku standar kita kila patam kan ya kedua standar kita kila patam ya ru slide ru de kar setter kita la shnahi kata kom ke ba kidan ki ba haptam pentia ku kalau steel dan ki ba phi dan ku standar kita kini ru kadai ka resnato kita kumalong ka ni awehi andre malong ma ka jing ya per friend kan ni ba kani along tangka settings ya kini ki saddle bat kam ya saddle bat unat ya dei la ban tem tang langi use to slide mun ban pentia ku ya kalau steel kan andre kan ni pat la ban tem ku standar kita te la ban tiu ne ka do jang standar kita EAD GPE mah dari pelapan tiun ru ka ha dulu jom open course ni dan tengah tiun ka dulu open course ini kesah no bantam nang syabat tam
kan dia pat kedai ka aktif prank ki on ka silent guitar lane ka silent acoustic guitar mo kat nomor ba asana gini ka dur jong ka acoustic ka dur jong ka electric guitar jisa kebodi ka pastang te ladang hitam ya ka klam ka amplifier ka kam penmik kayaknya ka sound kumpaikuat mo te Andre da ka jingdon jong kini ki pick up yang ayus tu kini ki fishman pick up bakambai te ngiyo ya ka sound jong ka acoustic guitar ladang plug in ka amplifier kai nomor ba udeu pick up jong ka acoustic guitar ich bin hier ka sound mo ki cut ki under saddle piezo pick up kan ki dei ki bela design kerpan konta ka acoustic guitar kan te baro hi ki acoustic guitar ki ngam baro dan rei babun hi use the kini ki jat pick up kidan ka to kan ki pick up ki dei ki magnetic pick up ki badai shpam ka jong ka acoustic guitar kan te rei kini pat pimla kan bam kini ki under saddle piezo pick up pimla bam penon kama ka electric guitar Terakhir ke elektrik gitar kemudian sawahi ku ke akustik terakhir ini. Ta plus kataru kemudian pihaban ka setting apa pile eu saddle kemudian kulai mang kasih di tarangi sina saddle kulai. Hakti pareng o saddle ini. Ka setting bang le eu ni ban set up eu ni pick up kan pihaban le na du pile eu saddle kan. Ka baiki elektrik gitar pat u pick up shong ba body dah. Andre dia pak usah apa jong ni kulai. Te tak ada yang power brand ni electric pick up seperti ni acoustic pick up. Ada ka acoustic gitar jisha tangba ngasana ya ka om dak ding Andre dak ni ka aluminium. Kini ki aluminium sheet ki bagi penon kam ki pasna body kali ta bagi bentak mo kam. Tinggal pat nga kuat ban eksperimen kan. Dah kena ke aluminium mo long kuno te kadang ni jinya per pedang ka ilak bang siom ka tin mo bar ka dia te ka sound ru ka per nanta komisioner ru ka per ka pakosan ni kere ka sound mo bar ka ding ilak ban yo aktif parang yo ka sustain mo ini gitar bang yo sa ka ding mo ki sawa kamreng sur kam jinga ite ka pakini pat kidan ne ka sustain ma kam nem kat ka sorry sakot teman-teman sorry 6 juta kita mandolin kita ki western instrument sih hitam pareng banget lah tendre mentah hitam kasih ibun kila ni sur kasih merata ibun kasih lah penon kam ini you know salah ka jingshana ka ba shula experiment isha kadai ka
klasikal kita Spanish gitar bagi beri chord mo Kalian te nah sana kan ni kadur jong ka klasikal gitar hi kilaban yui ka jingya jong ni nek mo na not hadu kan ni ka join ka podi bat ka nek te ndai kan ni ka dei tang ka ek bang ala eksperimen na ba haji sha haji jonga padio kta klasikal gitar menon re haji le research ngala sedang ban bersama sana ini te kiding ba penon kamru kim da dei kiding ki bhaji sha dei Cyprus te ulong nilaban ong dei family jong ni ding pilate te khambun hi pendan kam mahogani da dei kiri kan mahogani la ne tam ni top kamperat kam spruce mo sika spruce ta ki angle mo spruce per kuitwe re ni shane par ni jenjar ban yo tu jadi te suka ban bersang ne Cyprus te kinda dai ki ding ki babha ban pun kam kini ki jai cinta re along ni jisha te tambang ni lo la kan ban yo ka sound ba ide hau ban yo ku dai ki kita tam babha kan kini tengah naik ini sampai di mana ngomong nang tem klasikal kita pergi